Ya falu kami fefu vai bade de so aya yaita Yesu Keriso ba fa umasi lo walangi ama ba fa avesa gehehani amoni yadu ama ina ba talifusen yo masir ba ke Yesu Keriso o vai ami fefu ya ahobu salom tasuno lo walangi no itehege khada ginete babo drugi fanerete de fa amate Yesu badre fi 2000 a dola telu adre tago mali lo walangi ni angere no sida te hale moroi bazura mareko faza fele efa ngavua si telunga flarua irugi efa blarua mareko faza fele efa ngavua si telunga flarua irugi efa blarua imane tago mali lo walangi ba lagugi halama gezemane denia ba imane banifahania midadau badae irege no mangadre drao bai ohe abonia drafetego Yakobo Yohane ibertaige manisi nisi ba abudede ba imane khera abusi bai dedegu irugi ba amate mi iaga dae ba bai mi fera bamofana ia le areu ifalegu tau ia badana bamangadre ena italui ia ina te adre nabela imane he aba ama le hada ia zite baida uge he ta khegu mako adre ba bai somasi ra uge sa bai fuli ia banomere ira me irugi bai mane khvetero he simoni simere ra uge te bai sila mera drauge mato saza bai mi fere ba mi angadre fa ba iter ami fanadraige au hasaga le dede basino abe fa bele nasi bai fuli mai mangadre simane megeno linia ba me fuli ia ba no mera zui ira me irugi me no abua guli herera balela ila hadiani wa era vanema linia basozo ia meno medelu ba imane khera mi fere saai ba mi olopase no abene no inete hisa te tau badanganiha si sohore nononiha mi falso talabu hisa no ahata simanga peliku ada iko gida bobaso tago malilu walangi mangada ita masuno-suno rauga Yehova lo walangi baba ibu ada deu khemaya aga banua mu adre samati kheme no musoya de ma ihuki ma khe adre ikege tola ma hugi no mo adre baba ngalulu tane fenau baba negete de fama teme yawa badala refa bano ma baso dago malimu adre baba ngalulu ma bama adre khe bokai de ma be khe ma ba bele ba fatua tua baba ngi ilage luaha dago mali adre ikege site do maneraga baba mati baba netena ba medua babolo somasi lo walangi gasa-gasa be kolima tau baguli dana adre fahawu gegenoni mu adre soaya baba maema tagomali adre bade Yesu Keriso no mangada aga yadu iga ama ina batali fusen yo masir ba ke Yesu Keriso ma ke adre inete si bersejarah keda ya ita ni Keriso samati ba ke Yesu Keriso ada bere mema ke adre ya dana fanere de fa amate Yesu yawa ba de la refa ba hadia ni angera geda na tatere de wa amate Yesu adre ira ama ira ina tatu i ohe ita babo angera nusi hawa ebua ba omasi lo walangi keda ya itaniha sebuah hore adre ya itadre tenga sinangi amena ya itadre mena ni huku ya itadre mena ni forefa ba no ilu ida fefu Yesu no ihala da fefu Yesu ina tasedra bangorefe hisa baba negete fama te Yesu ma ke atre si tobali du hokeda ya da follow somasi lobalaki tago mali lobalangi ni basogu adre ya dana meno aifa ohudu manga Yesu khedra ni fahal ba meia ba kabu Getsemane adre si sobagai hilivanika
no to ele Yesu mai bakabu adre mai mangadre bata ila badae menoi ila no ahata ginatanya Yesu ba mai bakabu Getsemane adre fau khania fifu rani fahania kecuali Yuda banua Kariota ba mai mangad ama ina batalifusen yo masia baka Yesu Keriso hadia ni ilada ni rasoi Yesu Keriso babe asonia bakabu bagese mane ade taila yo tarai bangabua si telunga flatelu imane bai ohe abonia drafetego Yakobo Yohane iberetai ke manisi nisi ba abu dada bai mane khera abu si bai dadagu irugi ba amate mi iaga dae babai mi fera ama ina batalifusan yo masih baka Yesu Keriso badai taila hebisa Yesu Keriso babo hadapi mako babo hadapi fenu lo malangi berhora ni hagulidana bai mane badaa merugi kabu Getsemane ada imane badana bangabua sitelu ngaflatelu mege iberetai ke manisi-nisi ba abu ded ba imane bada abu si ba dedegu irugi wa amate tamane mena dededa habai rasoi da Yesu bi olifu ita ama ina Yesu adre ya adre nalamane bahasa Indonesia Allah yang sejati dan juga manusia yang sejati. Dia adalah Allah 100% dan juga manusia 100%. Ada meihadapi mifana ada afakha ni hadapi nia. Ada yang pada abu sibai dadania. Alangu sibai dadania. Da ini rasul Yesus. Ama ina batalifusa bame alua khania da hadani launia ilau mangadla Yesu Keriso me abu si baida dania fa abu da dania de tenga bere hogania fa abu da dania de tenga bere sila sekini launia fa abu da dania de bere ita fa abu da dania de bere hogada fabuda daniade bagamete baisile ilu ibang huku niha sebuah hora si tenga sinangea fang huku ni ama ina batali fusa ilau mangadra Yesu bakha badae i ogoma ekheda bahwa niha sebuah hora ade hasabalo te huku ni hasi soba kabahoga areha sabalo te huku da sabuda da Yesu are baginata da abuda da nya baga hoga di habagulidana abuda da nya baga banu site bailo ilui baga hoga niha gulidana yogo makha da badae amaina bahwa hoga adre tenga sifa mai hoga adre hasabalo sobang huku Yesu mana meihadapi wangu huku tenga baga hogania bayo bada abu sibai dedenia ama ina batalifus ya ita si soba na hiya ade hadia erai ta angiraga hadia erai sokha da abu dede baga hogada na tabusi busi dada na bada hadia taila bahoga da abu dada natalimo na bada hadia abu dada metaila bahoga da natafakau na bada hadia tangi raga bahoga da ba abu dada itari atoni habagina te adre lalau hoga lekhaf abu dada lalau hoga lekhera ba atau hebisa danya bang huku so palu ya o na ulau hoga ade Yesu Keriso
me irugi mana kabu Getsemane babo angeraga hore ni hagulidana babo angeraga folui fanu lo malangi bahore ni hagulidana abu dedenia bahana danya ita ya ita ni hagulidana adre wahule lemana fabu dededa nata falua hore ama ina batalifusan yo masih baka Yesu Kristo maakhe adre i ohe ita baba maiki hadia si druhu ita adre abu dededa nata falua hore. Kedua, hadan ilada baka badago malilo walangi are. Ilaw mangadre Yesu, telu kali maya mangadre badae. Igay ni fahal maya haya iya. Hebisa Yesu Kristo, me irasoy ba abu dede sa bela-bela. Ba umasi iya, ilaw mangadre haya iya. Lefaw kadani fahal. Telu kali sagay ilaw mangadre. Iohe ofana iohe si dunia zahata khania fetego Yakobo ba Yohane hademe na goite de Yesu adre me sidatelu adre ni faldae hata sibai ga Yesu badai duna gai mane abu sibai de gu irege hul irege ba amate ba abu de adre bang mania tetapi hadia ni lau fetego Yakobo ba Yohane lela lului bang adre Yesu hada ni lau ga maina lalau mere asese geita zimane fetego Yakobo Yohane ade itagena lawa khada mangadre tenga mangadre ita mere tafakifu wasahada ya ba tafakau ita danita lavai imane vadita ena iza babangadre gua re bai fahke ya tov padahal bai fahke ya tenga sangadre Bapak Ibu simer Yesu Kristo badae me alua kania babu dede ada ilau mangadre haya iya ke lo walangi ama fangadre nia si fefena bangabua si telunga flaena he aba ama le hadia ia si te baidra uga heta khegu mako adre babai somasi rao somasi dra uga sa bazi fefena imane heta khegu mako adre bai basong masido basong masi rauga da ebang adre Yesu ke lobalangi ama ina batalifusan yo masih baka Yesu Kristo badai ogoma ekhedai me abusi baida de Yesu ade mangadre ia ke lobalangi ama banata fehela baka bazuga matai o fazadola ni basoda adre basobada imane te faele akhnya malaika baba ngabele ya iya tola mi basu dani ba matayo faza dola ama ina batalifusan yo masih baka Yesu Kristo meno ilau mangadre kelobalangi bafangadre nia le ibe baso masi iya hewa aida dania mena imane na tola sola la kheu pada basuka matayo mege na fatalui akhaguna simako adre jadi I adre mena na tola ama fatalui na simako adre fatalui khagu bolu ifenu adre behoga ni hagulidan tetapi imane basafuria gei bai basomasido ya basomasi rauka hasabaleba ilui nasimako ada Yesu Kristo ama ina batalifu semeno imangadre Yesu ta ila dania meno aifa mangadre ia baheta babu dedenia ya ia bangabua se favlagua dania imane mi falso talabu hiza no ahate zimanga beliku ada lekanya babu dede megeno sai lekhanya sai bang mamegeno irugi ba amate babu dede ade boga sonia hadia burger no mangadre ia kelobalangi ama bano imane hadia zomasi ama da esalua tenga zomasi trao adre dania sai iwa kedani fahal mi falso talabu no sozi manga
peliko. Ya ia dani batohare Yuda banua kariota. Ama ina batalifuse so sabua wa mahal badai. Yesu keri so baka baba abu dadania. Hal khidele ia keluwalangi ama. Badai long mangadra. Bameno aifa mangadra ia. Ba isedra wa abele siboho. Ifahal itagay. Ya itadre baka bahogeda. Te baisile talau mangadra. Yesu keriso mana lehorenia ba ilau mangadre kelobalangi ama medrua te itare ni hasebwa hog ba asese lo mangadro ita asese keda heno tafalua hoge ba le keda fange sadodo heno tafalua zile seki ba le keda fangadre fange fahoge kelobalagi tawaya ya mana keda tawai bagaimana ni lauda ta tohu gamana le khada fangadre le khada fangalulu le khada fangidengide le khada fangadre fangefa hor baba negete de famate Yesu adre noi fasugi badede na meke wa hor adre hasabal wate huko adre ama ina batali fus iada data fareso baurida data fareso de na sohor zilana sa sawai baba auridadre data udrasi Yesu adra data adre bange fakhania data faduhu ehore da khania baboisa ai talaulau hore da safuria sibai badagoma lilo walangi adre hadiah ni ilah da mekeno baka babang adre Yesu I adre natola te fatalui khanya nasimako tapi mane bai basong masido ia basong masidrauka hadia salua bapa ibu hasabale wa ibadu nasimako adre Yesu kereso hadia da tefo refa ia yawa badela refa hana ba tefo refa Yesu bere ita bere drao bere ami bere horat hadia go tededa ena dosi samati ke Yesu keriso sino mate yawa badala refadre la sedra bangi fahor la sedra ba augisila itu batola meira bazoruko kheda te tadresaiga amaina fa amate Yesu yawa badala refa kheda te tadresaiga dai hisai hadia umasi tatatema hadia umasi tafaduda de ke Yesu keriso ada sino mate yawa badala refa awai lala babogamo fagusila itu awai lala babogamo sohugo nama mati ita ke Yesu keriso sino mamadu nasimako adre salahida bahogata adra maina batali fuse baba negetede fa amate Yesu keriso adre bezile taurasi Yesu bezile tafadua roda khania batafabu sai bapa ibu tafalalini ke gairada mangesa de deda bai gai haba ba mate Yesu adre batafadu roda ba mahemolu egida batafuli suitalau ya enau sidrudu alua khada ba malalini era alua khada ba ngesa ted itagia na inete ba mate Yesu adre atoni haba gosali bapa ibu lula da burger hadia burger sidrudu burger menote tadre saiga khara ba mate Yesu adre Baik Teresa bel oh yai bere mesowe manga genya moni asala la tema roti la tema agu balamane bate fa sai horegu ama ina batalifus sange fa hoga Yesu Keristo bai nasi dudu babang odrasi daya ia si dudu bere de da samati baso masi manema fa augi sila itu ada mogoi ke Yesu Keristo ada ma ke adre data tege da ko mai lo balangi da na sohoge da aka sabute da ita bana abu da ta ada bange fa lo balangi bana no aifa da tafalalini gai gera erada ni tana bada de da Filipi fazadua ngabua siwal ide ia molo ia igugiba amate fa amate badela refa Tedonga gelida tiga ia ide ia molo ia igugiba amate fa amate bagefa
yaitu lo ita lo walangi mangada ita. Sawagala soaya lo walangi ma basila agasibai no mangiranu sidago mali lo walangi. Mada sawagala kheu meta tadresa igleha madago mali muade. Iaga ni hasebwa hoga. Iaga minasite huku. Bahiza soaya. Bagabai buah bau masima. No aga salahima. Babang heli hoga mahada. Igege dosi aga samati kheu. Ba masada bangi fahoga. Masada ba auge sila itu ada. Tologa iso aya. Enal saai magai ngabala sila sekhi. Magai ngabala hoga ada. Akabu de dema banga bala hoga ada so aya. Bama o isaai. So masi lo bala. Fahobu ada aga fefu. Sino mamodrongo tago maliba. Bade Yesu Kristo no mangadaga. Yaduhu.